Ukutha kwamadamu esabelweni sezansi eMandebeleni sekudala ukufa kwenkomo kabuhlungu lapho ezibanjelwe edakeni zidinga amanzi okunatha. Izakhamizi lazo zithwele amagabha avuzayo ngenxa yesomiso esidalwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Kunuka phu edamu leMene eNtalale lapho izifuyo ezibanjelwa khona. Nangu umnumzana Patson Sithole, isakhamuzi seNtalale. Sele problem ngodaka inkomo ziyatota so esingakufuna ngafisa ukuthi idamu lena ngakweneliseka ukuthi lapho ngani kukwame khona sithola ukuthi likhukhulwe udlaka luyakwenzela ukuthi amanzi akwazi ukuma eceleni lapho inkomo eziwafikela khona. Imbongi umnumzana Nqindi Lerato Ndlovu layo oyisakhamuzi seNtalale uthi amanzi aseleyo kasenele abantu kanye lenyamazana osekudala ukufa kwezifuyo. Bona inkomo nxa zibanjwa laphana edamu kulendlala ezama ukukhavwa ngale kuyalinywa phansi ukuthi abantu badle. Kube sokusithi amanzi ngapha etshone phela. Zona ziwafuna. Kungasontando yabo. Kungumkhathi. Ngenxa ye-climate change iyo enza izinto zingani akusela into engani iqondile. Unkosikazi Ntombi Zabo Ndlovu oyisakhamuzi seDambashoko uthi lanxa indlala enkulu akula abasizwa ngakho nguhulumende. Esesithwele nzima akula lapho esingaya khona ngoba amadamu kuchile konke uludaka inkomo izifuyo zethu sezibanjelwa akusela ngitsho lokukodwa akulala lutho esiluzuzayo akula lutho esiluphiwayo ngitsho noma lulunye. Umnumzana Elijah Magwaza Moyo oyisakhamuzi seGaranyemba uthi lo nyaka kunzima kakhulu njalo kabakwazi lokuthi bengenza njani ukuze baphephe kulindlala. Inkomo esilazo lezi sezifile, inkomo ziyafa ziyalamba sibili ziyalamba inkomo zicakile indlala yenkomo lendlala izifuyo lendlala eyabantu abantu silendlala bakithi sikhuluma ngayo nsuku zonke vele ibuhlungu indlala into esikhathazayo kakhulu lapha siyaswela ukuthi singathini. Ngaphandle kokusilela kokudla kwezifuyo ukhansila weGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu uthi ukudla okuphiwa izakhamizi nguhulumende lakho kakweneli. Abantu kabayineli nxa kuthethwa abalutshwana kanje kuvele kuyafana nje lokuthi hayi akwenziwanga lutho ngoba thina njengabantu abamnyama safundiswa umthetho wokuthi siyanikana. Nxa ethe oyedwa wafika wathola khonokho akutholileyo usemela abona ukuthi zona lezi imuli ezinengi eziseleyo layo yazinakakela uyabezicephucephukela. Ingcwethi yezifuyo kugatsha lwezokulima le-Agritech eMatsouth umnumzana Zondani Mchemwa uthi inkomo ezedlula 4,000 sezibulewe indlala iningi lazo sifa esiqinini seGwanda. Uhulumende uthi kusiyaphela lumnyaka kulapho ukufa inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.3 million ngenxa yendlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.